Siyabingelela abathandekayo egameni lenkosi yomsindisi wethu Jesu Kristu. Sichama khona eCathedral yase All Saints eMbabane ngaseSwatini Diocese iSwaziland. Sibonga ke dini wethu babe Advent Dlamini losiniketele ithuba ukuthi besinganipha lena nkonzo namhla abathandekayo kulisonto nekuthathu lokungcwele kaNkulunkulu lelishumi nambili kuyo inyanga yenhlaba unyaka we-2022 ifundo namhla abathandekayo litholakala ekhasini le-47 ku-lectionary bese incwadzini yezinkonzo litholakala ekhasini le-243 embi kwenu ngumfundisi Mcebo Sibunda lotawulethela lena nkonzo inkonzo yesidlo yalamuhla. Siyethemba bazalwane ukuthi nitayithokozela le nkonzo, siyethemba futhi ukuthi sisaqhubeka le nkonzo nitawuba ingxenye yayo bathandekayo, angeke nje nibukele kodwa nitawuba ingxenye yalena nkonzo lesiyithola ephuma khona eCathedral yase All Saints. Ifundo namhla bathandekayo lime ngalo hlobo isifundo sekuqala siphuma encwadzini yeNtaga sahluko sesiphohlomo siqala isahlukane sekuqala siye kwesesine bese siphinde sifunda esahlukana se-22 siyogcina se-31. Ubona namuhla ubo lesiphohlomo bese sifundo sesibili sitholakala encwadzini encwadzini yile yabaseRoma sahluko sesihlanu siqala bekufundza bathandekayo esahlukaneni sekuqala siyawugcina esahlukaneni sesihlanu. Livangeli lanamhla bathandekayo livangeli ngekulandzisa kwaJohane longcwele sahluko se-16 siyawuqala ngesahlukaneni se-12 siyawugcina esahlukaneni se-15. Ingoma bathandekayo letawuwadulela kufundwa kwaloluvangeli lethu taba ngiyo ingoma yelibandla ithi diya. Sithemba abazalwane ngokuthi sitawuhlanganyela ndzawonye sithokoze sisamkhonza uNkulunkulu kulena nkonzo. Amen. uNkulunkulu walithanda live kangaka ukuthi wathimate wanikela ngentodzana yakhe kuphela kwayo kuthi noma ngabe ubani ukholwa ngiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila lokuphakathi. Nabe ke sithi sono siyadinga neqiniso alikho kithi kodwa nasiphuma toro tethu uNkulunkulu wethembekile ukuthi ulungile kawusithethelela kuko konke utono tethu abuye asihlambulule kuko konke kungalungi. Ngakho bathandekayo azume intono tethu sikumisele ngalokuthembisekela kwegcina imithetho kaNkulunkulu siphile ngekuthula nangemthando nabo bonke abantu. O sisi awogele Christos awogele O sisi awogele. UNkulunkulu somandla bakwethu losezulwini siyathoba siyavuma ukuthi sonile kwenu kulithala lethu sonile ngekucabanga nangekukhuluma nangekwenda nangakwendi lokufanele sikwende ngenxa yentodzana yakho Kristu Nkosi yethu sithethelele konke lesekwenzile sende sikhona ngegama lokusha kude igama lakho lidunyiswe. uNkulunkulu somandla lothethelela bonke abaphepha ngeqiniso akasihawukele asithethelele intono tethu asikhulule kuyo asimise asiqiniseke kumnene konke asigcine futhi nasekuphileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sisho kanye umthandazo wanamuhla bathandekayo. uNkulunkulu wemandla langaguquki uthi betekithi njengayise intodzana namalwendwe zegcine siqinile kulolukholo kude sivumise siphusise impilo lakho engcwele ngoba uNkulunkulu munye lokuphila abusa enkathulweni manje naphakade. Amen. Nkosi usomandla siyakuhobela wena
sithandaze siyabonga baba wethu loyingcwele siyabonga uNkulunkulu somandla yise nendodzana namoya loyingcwele sibonga baba wethu lomuhle nalithuba losinike lona lesihlanganyela ndzawonye sibantwana bakho sithe Nkosi sithe ukukhuleka kuwe sithe Nkosi sithe ukudumisa sithe Nkosi sithe ukuvala ivi lakho siphindze sihlanganyele ndzawonye Nkosi kuyo inkonzo yesidlo sisakhumbula kufanele kubukane kubuya kwayo inkosi yethu Jesu Kristu bawe namuhla siyathandaza ukuthi sisalalela sisazama ukuthi ukuqondisisa ukuthi uyise nendodzana namoya loyingcwele kuhlangana kuphi kanjani khuluma kithi Nkosi sivule inhliziyo tethu sivule ingqondo tethu silamlele usilekelele Nkosi sithi qonze letindoda kamoya letiphakeme kakhulu kangaka noma ngabe ingqondo tethu Nkosi mhlawumbe betingekho ngelo zinga lekuqonza lekubona kodwa siyathi kuthi wena babe utawukhuluma kithi usebenze kithi ke Nkulunkulu somandla siyathandaza ke Nkosi yenda imava yomlomo wami nengisidla kwathi inhliziyo tethu kokubeleka kuwe Jehova thwala lethu laphakathe ngaye Jesu Kristu Nkosi nemsindisi wethu amen cela badla uhlale phasi siyanikelela siyandisela futhi bathathekayo kulisonto lebuthathu lokungcwele shumi nambili ke kuyo inyanga yenhlaba eminyakeni wetinkulungwane letimbili namashumi lamabili nakubili tifundo namhla ke bathathekayo titholakala ngaloluhlobo njengoba sesifundzile izifundo zekuqala siphuma encwadzini yetaga isahluko sesiphohlongo sicala isahlukane sekuqala siye kwesilesine bese semashumi lamabili nakubili siya emashumi lamathathu nakunye bese likubo lanamuhla likubo lesiphohlongo isifundo sesibili siphuma encwadzini yabaseRoma isahluko sesihlanu sicala isahlukaneni sekuqala siyagcina esahlukaneni sesihlanu bese livangeli ngekulandzisa kwaJohane loNgcwele isahluko selishumi nesithupha sicala esahlukaneni selishumi nakubili siyagcina esahlukaneni selishumi nesihlanu ingoma-ke liyadlulela livangeli njengoba sathi-ke ingoma yelibanga lithi liyanga sikhuluma-ke namhla abathathekayo kulisonto lebuthathu sikhuluma ngaNkulunkulu munye longumdali longagaleli noma longalinganiseki sendlulile ke bathathekayo sangena esikhatsini salenthi sendlula sangena esikhatsini sekuvuka sendlula sathe safika esigabeni bathathekayo sekukhumbula kwenyuka sendlula safika esigabeni sekukhumbula kwehla kwamoya loyingcwele ngesikhathi saPentecost namhla ke bathathekayo sesingene khona esontweni lebuthathu lomngcwele sisabuka umsebenzi kaNkulunkulu lawentako kithi wekusinzisa umsebenzi lawentako uNkulunkulu wekusichonzisa nekusipha imandla ekuthenini sikwadi ukuqhuba umsebenzi wakhe lapha emhlabeni njengoba sisho-ke bathathekayo namhla sigubhalelanga lebuthathu lisonto lebuthathu lalapho sikhunjutwa khona ngekuvela kwaNkulunkulu ngeticwini letithathu kithi sibantu sisahamba endleleni yethu yemkholo imfundiso ebathathekayo yebuthathu lobungcwele ayisiyo lemelula kangangoba ihambe iyabanga ucabana emabandleni yabanga mhlawumbe kwesinye isikhathi nekuhlephuka ekhathi kwamabandla ngenxa yokuthi abantu abakhona ukukhonza lokhu labanye baze bahambe mhlawumbe baletinye tinkolo bahambe basikhomba bathi thina sikhonta uNkulunkulu labathathu sibe sibatshela kahle ukuthi sikhonta uNkulunkulu munye uvele kithi ngeticu letithathu uvele kithi ngetinhlobo letintathu kodwa solo simetela ukuthi uNkulunkulu munye indzaba ke bazalwane noma imfundiso yethathu ayisiyo lemelula ngoba kule mfundiso sivuma indzaba yokuthi uNkulunkulu uyise uNkulunkulu kodwa uyise akasiyo sisikholwa ukuthi sithi uNkulunkulu ungiyise uNkulunkulu uyindodzana uNkulunkulu ungumoya loyingcwele kodwa yise akasiyo indodzana yise akasiyo moya loyingcwele indvodzana ayisiye uyise indvodzana ayisiye moya loyingcwele moya loyingcwele akasiye indvodzana moya loyingcwele akasiyo uyise kodwa sithi uNkulunkulu uyindvodzana uyise namoya loyingcwele sibona uNkulunkulu avela aticule tintathu
letikhona esikhatsini sinye endzaweni sinye kusukela phakade soloku kanjalo bathandzekayo akusho ukuthi mhlawumbe kulomunye ube sowuvela endleleni kodwa abekhona ankulunkulu kusukela phakade kusukela ekuqaleni lokhu futhi sikufunda sikubone nasesifunza livela uNkulunkulu uNkulunkulu ngabazalwane kuyihlatyana kuyiconza lendzaba ngoba neBhayibheli kude la utawukhatha khona livesi lelibhaliwe lelithi uNkulunkulu ungiyise nendodzana namoya oyingcwele kodwa utawukhanza kilo lona leBhayibheli kukhulunywa mhlambe ngisho evesini linye kukhulunywa ukuthi ngaNkulunkulu uyise uNkulunkulu umndodzana uNkulunkulu umoya oyingcwele kodwa aliveta leBhayibheli ukuthi uNkulunkulu munye uNkulunkulu uJehova haleluya bathandekayo kungakho ke ukukhatha ukuthi abantu lendzaba ibese seyihamba seyiyabacika ngokuthi nikhuluma ngani nalikhuluma ngemthatho kaNkulunkulu yini ngathi labaningi abantu bayabafuna ukuthi hayi uNkulunkulu uyise lo ngetulo bese Jesu indodzana ngaphasi cha lethi lelivi noma lenkolelo noma lemfundiso lesiyikholwako bayalingana bayafanana yebo benta imisebenzi lehlukile kodwa bayalingana bafanana baticule imithathu kodwa babe baNkulunkulu munye inkulu lebazalwane lezabale kuyichotha ngani ngoba thina sibantu siphila esigabeni la sikhona khona uNkulunkulu uphila esigabeni lesehlukile kungakho kukhulu ukuthi sikulesigaba lesiphasi besingayichonza lendzaba siyichonzisise siva kwangathi siyayiva kodwa siphinde siva kwangathi hayi ngathi siyadiphikisa ngoba vele ingqondo yethu bazalwane ibamba ihambe igcine la igcina khona siyalibonga ke livila uNkulunkulu lisishela ukuthi kwanyalo sibona tifo kalvithi kwangathi sibuka esibukweni kodwa ngale tjawube setiyacaca setiyabonakala setiyachonzakala lalapho sesibuka nabuso nebuso naye sesimbona sesethola imichele yethu phambi kwakhe lalapho kuyawube sekucaca khona ukuthi lasivela sithi uNkulunkulu uyise uNkulunkulu indodzana besisho kuthini njoba sisho siyeva kuyakhulunywa ntombi into bathandzekayo letivelako eBhayibhelini letisifundisako neletisifundisako ngokuthi lo uNkulunkulu yini sikuvele indzaba yokuthi sifune ukuthi uNkulunkulu onguthathu lobungcwele leBhayibheli liyasifundisa nase silihlatiya ngendlela lengiyo singena sijula ngekhathi kilo ukuthi uNkulunkulu ongiyise nendodzana namoya oyingcwele kodwa uNkulunkulu munye futhi munye uNkulunkulu kude nomunye kuye yedwa siyakhonza lebazalwane ngokuthi nalobudlelwane emkhathini walokuthatha lobudlelwane kaNkulunkulu budlelwane lokungeke nje bukholakale akubuconzakaleke kahle kabelula ingqondo yethu ayikhoni ngokuthi ichonze letifo kodwa ngenxa yokuthi mhlambe ayikhoni ukuthi ichonza letifo ingqondo yethu nangenxa yokuthi na ungena eBhayibhelini ngeke ukhanze lelivesi lelishobo ngokuthi Genesis 1 verse 21 uNkulunkulu ongiyise nendodzana namoya oyingcwele asilithole lelivesi lelisho njalo kodwa akusho ngokuthi akusinjalo bathathaka ngoba live la uNkulunkulu bese liyasibhedela sisalihlatiya sisalifunza bese liyasibhedela lenza ukuthi uNkulunkulu uyise nendodzana namoya oyingcwele bayatama ke bantu kuyihlatiya lento baze basibekisele ngemanti bazabethi cha conza emanti ukuthi emanti uthi nawafaka efrijini abe ice nawakhipha wabeka ngaphandle anciphile kabe ngemanti nasowukwabilisa abe steam kusolo ngemanti bazamachaza ubuthathu kaNkulunkulu bathandzekayo ukucishe bengakhona kodwa akunako akukhona ukuchaza kahle abanye bathathe imikhanza bathi imikhanza alibona lina lesigobhoda ngephandle libona lo umhlophe nalo lokuyelo kucishe kube kanjalo kodwa akusika kanjalo bathandzekayo kucishe kufuneka kakhona ungawo usikhanza sibantu sesiphikisana sibangisana konke lo kodwa nasihlala bathandzekayo silalela siyeva nasevini lana sitshelwa khona ukuthi tingilosi betithina tingena ephozini baNkulunkulu nathi khala phambi kwaNkulunkulu timemeta na ufunza incwadi zabo Isaiah ufunza nase encwadzini yesambulo uyeva ukuthi tingilosi nathi vele kwaNkulunkulu tiyamemeta tithi ngcwele kufuna bese uyatibuta ukuthi tishiso yini lokuthi ngcwele kathathu asathi kodwa moya oyingcwele utawufika asikhombise asiqondise ukuthi kusho ngani
nasingena sifunda eBhayibhelini sithola encwadini yaGenesis isahluko sekuqala silivesi 26 siyeva ukuthi uNkulunkulu wathi asidale umuntu uthi kubani uthi ukhuluma nabanye bathi hayi bekakhuluma netingilosi sithi ngeke phela akhuluma netingilosi athi uNkulunkulu sidala umuntu ngemfanekiso wethu kusho siphela netingilosi umfanekiso kaNkulunkulu lesathi ukuthi athi sinjalo umuntu kuphela lo ngemfanekiso kaNkulunkulu ngakho uNkulunkulu abekhuluma nabantu uNkulunkulu abekhuluma naNkulunkulu ukuthi asidale umuntu abemfanekiso wethu nemuntu noma simhlatiya nekwesiBhayibheli nokwemoya siyaconza ukuthi unenyama unamoya aphuze futhi abe nemphefumulo bathandekayo lala kwehlukana khona letinto lapho umuntu asuka asafika ekupheleni kokuphila kwakhe siyadudana ukungana moya anenyama namphefumulo uNkulunkulu athi tasimdala umuntu ngemfanekiso wethu kusho ukuthi mhlambe lo mthathu lesibona kumfini ngibo lo mthathu lesifanele sibone nakuNkulunkulu asathi uNkulunkulu liyawusihlabula wasivetela asibonise kabani sesivelile ebukhoneni bakhe siphinde futhi sithi nasihlala sibuka impilo yaKristu encwadini yaJohane isahluko semshumi sahlukana semashumi lamathathu siyamva Kristu yakhuluma lana utshela abafundi bakhe ukuthi hambani ugoje Kristu ukhuluma ngokuthi yena nababe bamunye sesiyabuka ukhuluma ngababe ukuthi bamunye shothi siyayibona lenza bathi singabona lokwehlukana kwaKristu naNkulunkulu kodwa uthi Kristu bamunye sihamba siye kuMateyu isahluko semashumi lamabili nesiphohlongo verse 15 nakhona siva Kristu uyayiveta indzaba uyakhuluma ukuthi bafundi bakhe hambani niyobhabhatisa abantu egameni laNkulunkulu uyise nembonzana kaBhayibheli ligcwele kulapho nje la siya isikhathi khona mhlambe uvela lamavi noma letinto taNkulunkulu tivela ngevesi linye yebo kona njengoba kushilo ukuthi alisho levesi ukuthi uNkulunkulu kuthiwa sitshela ukuthi Jesu hambani niyobhabhatisa abantu egameni laNkulunkulu uyise nembonzana kaBhayibheli siyabamthola futhi Jesu kubafundi bakhe eJohn 14 uyakatshela ukuthi yena utawuhamba sowucelile kubaba ukuthi akathumele umoya oyingcwele lotawuba ngumfundisi nemdududu nemcondzisi kubo siyamuva Kristu uthini kubafundi bakhe ukuthi ucelile kubaba ukuthi athumele umoya oyingcwele nalapho siyadiva into letithathu taNkulunkulu tivela ngoba kukhulunywa lesinye siqu sikhuluma ngale letinye tithu letimbili siyabona ke bathathekako ukuthi vele kukhulu ukuthi singayiphika kanjani indzaba yethathu lomdwele kaNkulunkulu siyabona ngisho emibhalweni sesiyisebenzisa kulezi insuku tanamuhla sesikhuluma ngaNkulunkulu lo ngumdali uNkulunkulu lo ngumsindisi naNkulunkulu futhi lo nguye losiphasako noma losiphakamisako ngesingisi bathi God as creator, God as redeemer and God as sustainer lapho sithi khona ngibale ngcwele lo siphasako lo sustainako uJesu Kristu lo sisinzisako our redeemer uNkulunkulu uyise lo creator lo asidala ekuqaleni siyatibona tonke letinto tiyasikhomba bathandekayo ukuthi nembala lokuthatha kwaNkulunkulu kukhulu kubalekela nasibuka ke tifundo lesitholile namuhla siyabona ikakhulu sithola incwadi yetaka lapho sitshela khona ngehlakanipha la sitshela khona sihlakanipha kwakhona baseqaleni nasulalela uhlatiya lendzaba uyabona uyihlanganisa na Genesis chapter 1 na John chapter 1 la sikhonjutwa khona seqaleni kwakunalevi livi abe kuNkulunkulu livi abe kuNkulunkulu nala uyakhuluma uthi kuhlakanipha abe khona nakudalwa konke lo bese sekusenta abazalwane sesiyabona silokuhlakanipha lokukhulunywa ngako la uKristu la veta khona ukuthi abe khona nthandi akanye naNkulunkulu wadalwa akavelanga uNkulunkulu ke bathandekayo lokwatiko kokuthi lokuvela noma lokudalwa kuyinto leyendeka kanjani kodwa nje siyabona nasihlanganisa lesifundo sethu lesi sisihlanganisa nesifundo nesihlanganisa nanamavila atholakala encwadini yaJohane nasencwadini yaGenesis siyabona sinembala uNkulunkulu bathandekayo uyayiveta lendzaba ukuthi indodana yayivele ikhona ekuqaleni ayithi mhlambe yavela ngokuthi bese seyiyantalwa eBethlehem kodwa yayivele ikhona kwasekuqaleni ukuthi nje yabe seyithatha simo sebonto itawuphila emkhathini wethu
Nelubo ke bathandelayo liyasivetela ngokuthi siphakamisa uNkulunkulu longiyise sibhekisa imvumiso yethu yonke kuNkulunkulu longiyise yena lo ngumdali wako konke longetulu kwako konke ngokuthi umhlaba nendalo yonke ukubekile uNkulunkulu ngokuthi kube khona ngaphansi kwakhe lo nkulunkulu lo ngumdali lo nkulunkulu lo indvodzana lo nkulunkulu lo phakamisako nencwadi yaPawula bathandekayo sahluko sesithathu encwadini yaPawula leya ebandleni labaseRoma siyamthola nalapho uNkulunkulu usithola emavesi lahlanganisiwe lalapho kukhulunywa khona ngaye uNkulunkulu ekuthathweni bakhe sesiyaconza ukuthi nangabe naPawula lebe kasifundiswa lesikhulu lo akhona ukuthi avulelwe kabanti lo aqale walwisana nale nkolo kodwa uNkulunkulu wase uyavela kuye so uyavetela ukuthi nathi indzaba ngami mina uNkulunkulu sesiyambona ke Pawula naye uyayiveta indzaba labo ukuthi sipitile ukuthi sibe nekuthula naNkulunkulu ngayo indvodzana ngoba uNkulunkulu uthele kithi luthando kithi ngamoya wakhe loyingcwele lohlala ngekhathi kithi uyativeta leti ndzaba Pawula athi nembala ukhona uNkulunkulu uyise nendvodzana namoya loyingcwele singena ke nasevangelini lesithola kulandziswa nguJohane ngendlela yokuphila kwaKristu nalapho siyamuva Kristu ukhuluma ngekuthi indvodzana nababe bamunye bahlanganisiwe nekokuthi moya loyingcwele utawuthi mvula kithi leti tifo kuze ukuthi siconze ukuthi nembala ukhona uNkulunkulu uyise nendvodzana namoya loyingcwele bese nakhona njani bethini bazalwane ngokuthi siphike kukhona bethathu baNkulunkulu ibe indvodzana yakhe Jesu Kristu lekungena sikholwa ngaye lekungena sita ngaye ngaNkulunkulu ayiveta letindzaba ukuthi khona indvodzana khona moya khona namoya loyingcwele ukhona neyise bese kobani bethini ngokuthi besingaphikisa letinto yebo kona tinto letilikhulu ukuthi iconza nekuthatha bathathekayo kodwa siyathi ukuthi tikhona ngoba nako livi laNkulunkulu liyasivetela nako livi laNkulunkulu liyasibonisa ivumo telikholo lesitisebenzisako ebandleni bathathekayo tikhona kutesita kuzama kusicacisela kabanti noma tisicacisele kamelula lendzaba yekuthathu kaNkulunkulu ngokuthi sina uNkulunkulu uyise lesimkhontako siphindze futhi sikhonde nayo indvodzana sikhonde naye moya loyingcwele futhi siyaconza ukuthi sina uNkulunkulu uyise lokwaba khona ekuqaleni lo wadala newokuthi nakadala lo uNkulunkulu uyise umoya loyingcwele nendvodzana bebakhona njengoba lisho livithi livi abe khona ekuqaleni abe khona njalo siyaconza futhi ukuthi leticu letehlukene taNkulunkulu tatinemsebenzi letatiwenda ngesikhathi sekudalwa ngoba phela umoya bekakhona nje ukuthi nakukhuluma livi livela kuyise lelivi nomoya akhona nakwenteka akudala tinto betenteka njengoba nakithi nje nasinamoya livi laNkulunkulu lifinyelela kithi tinto tiyenteka bathathekayo ngakho siyabona ukuthi emsindisweni yabantu uNkulunkulu usidlalile dlalile inzima ngato tonke tinto takhe tiphelele njengoba simemetela ukuthi Jesu Kristu uvukile Jesu Kristu wafa futhi Jesu Kristu waba umhlatshelo lophilako lowafela thine wase usithumelela moya wakhe loyingcwele ekuhambeni kwakhe kutethi sithe ukhona kuconza sathi tinto taNkulunkulu angathi besingahlala bathathekayo sikhumbula sathi ukuthi uNkulunkulu uyise nendvodzana namoya loyingcwele uNkulunkulu munye lobeka khona ekuqaleni lokhona namhla uyawuba khona phakathi naphakathi kwangathi angasida uNkulunkulu siconze leti tifo leti egameni laJesu Kristu egameni laNkulunkulu uyise nendvodzana namoya loyingcwele amen sitawungena ke bathathekayo emithandazweni yethu sisakhumbula ke sisangena emithandazweni siyawukhumbula nemithandazo lesiyendako ekhathe evikini sithandazela emadayosisi lamanye lesisebenzisana nawo dayosisi yaseBrecken sitawukhumbula iSt Christopher libandla seSt Christopher kanye neRoyal Marine Base lalapho kuhlala khona amasotsha lesekhondo eAbrawad sikhumbule nabafundisi nalapho labasitako labalekelela imindeni yalamasotsha langekho emakhaya asahambile ayawuhlala lela kuhlala khona emasotsha siyabathandazela labazalwane ukuthi uNkulunkulu abe nabo uNkulunkulu abavikele uNkulunkulu abagcine
Diocese yase-Iowa sithandazela i-St. Anne's lese-Anikeni, sithandazela komfundisi Vincent Bitt, bese sithandazela ilibandla le-St. Martin lase-St. Mary, sithandazele Don Kayla, sithandazele futhi nelibandla lase-Grace leliseBoone, sithandazela khona-ke Catherine Schroeder, sithandazele nawarded wakhona lo Mary Jane Oakland kanye na-Jean McCarthy. Siyababeka bonke laba abathathekayo ukuthi basawenza umsebenzi kaNkulunkulu baholwe nguye Simakathi. Siphinde sithandazele-ke la kithi eSwatini Diocese yaseSwaziland sithandazela iparish yaseLupombo, sithandazela umfundisi Sizungu lokungena abekiwe kwesikhashana ukuthi abuke kuyo iparish, sithandazele lasebenzisana nabo bathandekayo. Bese-ke sithandazela-ke ne-chapter, i-cathedral chapter, bo-Archdeacon, bo-Canon, bo-Bishop, sithandazele nalabo ma-lay canons labekiwe. Siphinde sithandazele i-finance committee ne-diocese trust board. Sithandazela namabandla abathandekayo ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu awuhambe ngendlela ebandleni libonakale lidlondlobala libandla lingahlupheki libe uNkulunkulu aliphe abantu walipha nemicebo nemnotho lekufanele siwusebenzise ukuze sidlondlobale. Sithandazela nebantu-ke labadzala ebandleni bathandekayo ukuphila kwabo, ukugcinwa kwabo uNkulunkulu nokuthi bativele bayingcenye yalolu bandla. Sithandazela ukuthi ukuhlakanipha nelwazi lwabantu abadzala lungalahleki kodwa silimunye thina sibancane side ukhona ukuthi siqhubeke siwenze umsebenzi kaNkulunkulu. Sithandazela-ke nalabo labena tindzawo tekudlela letihambisa kudla kulabo labahluphekile nalabo labakhulile ukuze ukuthi bakhone ukuthi kube khona labakutholako. Sithandazela nje ukuthi kusakhula lenombolo ngenxa yebuphofu lobanzako ekuveni uNkulunkulu asihle ukuthi kube khona konke lokudingeka ukuthi lezi ndzawo leti iqhubeke isebenze kahle. Sithandazela-ke nabomakhelwane bethu iDiocese yase-Highfield, sithandazela eMbalenhle libandla le-All Saints nelese-St. James, sithandazele lesibili naThemba Kubheka naLinda Mchunu. Siphinde futhi sithandazele endaweni yaseMzinani, sithandazele libandla le-St. Paul, sithandazele Lamoli Masolo. Bese-ke sesithandazela-ke iyo iDiocese yase-Highfield ibhodi lekumlona lelibukele kufundiswa kubafundisi ukubona ufuna ukuthi bobani lababhikiwe ukuthi bangenele lenkonzo yokufundisa. Sitawuqhubeka-ke siqhubekele kuleli eminye imithandazo yethu ebekiwe luhla lesine lwemithandazo. Imithandazo yelisonto lebuthathu asithandaze. uNkulunkulu welizulu nemhlaba, indalo engakasekelwa uNkulunkulu webuthathu, umsunguli wendalo, livi laphakathi lensinziso namoya waphakathi lokha kuphila nenhlakanipho. Sihole sonke emaqinisweni onke ngamoya wakho kude kuthi simemetele konke eKristu lakwembulile, sithokoze ngenkazimulo lasabele yona. Baba lobusisekile kuwe kuvela yonke into lekhona, ngalokho sitawuhlala sikubonga umusa wakho wesipho sempilo. Yemukela ngalolu suku ukubonga kwethu kwelikhethelo ngensinziso la usiphe yona ngaJesu Kristu indodana yakho, nangemsebenzi wamoya wokusiletha ukuthi sikwati nekukholwa nekuthi semukelwe njengabantwana bakho ngembhabhatiso egameni leyise nendodana namalo ingcwele. Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu. Babe lobusisekile awufesi kuwa kwesoni noma ngabe sinye, kepha ufuna ukuthi bonke abantu baphile. Siphe moya wakho longcwele kude kuthi ngekuva livi lakho bonke abantu baphendvuke bavume kanye nathi lukholo lwabo ngaKristu njengenkosi. Sigcwalise ngemandla nesibenzile uboniswa neluvelo kude kuthi sibe ngabasetshenziswa kuletha umthetho kulungiswa neluthando kulomhlaba kude kube kuwo njengoba kusezulwini. Nkosi ngebusa wakho yiva ukuthandaza kwethu. Babe lobusisekile livete kithi uNkristu kude sikwati ngekukholwa sikuvumembi kwemhlaba. Siphe moya wakho kude kuthi onke amabandla avume ngekweliciniso nangekwethembeka livi lakho, aphile ngekuvumelana esisekelweni selivi lakho nasempilweni yekulangadelela ukuthi kuyawuvela lilanga
lapho siyawuguca ndzawonye elatini lakho wosinge msa wakho yiva kuthandaza kwethu. Babe lobusisekile simamise umshado wagcwelisa likhaya kuthi libe yindzawo yesibusiso nemthamo. Phansi batali nebantwana sibinzi semtsanza njengoba wena usitsandzile. Hlanganise empilweni ngamoya wakho kuthi bamati Jesu Kristu bamkhonye. Usisa labangashadi ngekutigcina dududwa abafelokati vikela tinsanzane umelele labangenamandla. Ngosinge msa wakho yiva kuthandaza kwethu. Babe lobusisekile nakekela indalo njengoba ingeyakho. Wamisabo uhulumende nebaholi ukuthi bende intsandvo nemsebenzi wakho lapha emhlabeni. Usisa inkosi indlovukazi indvonankulu kanye nabo bonke labakhethiwe nalababekwe etikhundleni kuthi ngekusebenta kwabo live babe kulabo ekuthembekile nalabasebentela kuthuthuka nekundlondlobala kwabo bonke bantu. Ngosinge msa wakho yiva kuthandaza kwethu. Babe lobusisekile vile buhlungu bekukhokhela entsandweni ngendodzana yakho phani kuphiliswa nekuthula kubo bonke labahlushwako labashonele nalabafayo. Babe konke labakudzingako ukuthi batawumelana nekumadima nekugula lababhekene nako. Babe nesibindzi sekukhona bakho. Baphe umusa lowanele kuvumelana netidzingo tabo tonke. Ngosinge msa wakho yiva kuthandaza kwethu. Babe lobusisekile ndodzana yakho yabalivile lakhuluma tintfo ukuthi tibe khona. Umsa wakho wase uyatigcina awudange ubalahle abantu bakho lapho bona bakulahla kepha wawakhulula ngengati yaKristu. Siphe moya wakho ukuthi silaphi livi lakho siligcine nokukholwa kuto tonke tinsuku yokuba khona kwethu eluhambeni lwasemhlabeni. Sithi asihlanganiswe nabo Abrahama lo ethembekile labasendvuleni bapostoli bavangeli nalabangcwele ebukhoneni bakho baphakathi. Ngaye yena Jesu Kristu indodzana yakho lokuphila abuse nawe namalo engcwele uNkulunkulu munye manje naphakade. Amen. Siyawusukuma ke bazalwane sitewemukela uthula. Sikhuleka kanye sithi babe mnikatwemandla sikunikela kuwena Jesu Kristu Nkosi yethu kuthi sibe kumhlathelo ophilako. Sithumele vele nemandla bakho logcwele sihambe simenele indumo nebukhosi bakho. Thandazo kwa-Afrika. Nkulunkulu busisa i-Afrika qina abantu bayo hola abaholi bayo uyiphe kuthula ngaJesu Kristu inkosi yethu. Babe somandla injongo yakho ukuthi bonke abantu bahlale bamunye. Siyabonga ngokuphelako ngemsipho neholwa nanesipho sakho sekuthula. Cela umusa wakho kuto lonke live lihambe endleleni yempilo yakho lihlale ndzawonye ngekuthula nebulungisa nanekukhululeka ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Uthula-ke kwaNkulunkulu kwenza kukhonza konke akudedile enhliziyo tethu nemicabango yethu. Singathi simthanze uNkulunkulu naye indodzana yakhe Jesu Kristu inkosi yethu nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nenkonzana namalo egcwele asibe kithi njalo. Amen, 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 amen. Siyabonga kakhulu kebathandekayo ukuba nathi kulena nkonzo. Siyathemba ukuthi nitayithokotela kakhulu. Siyawuxolisa ke bazalwane ngokuthi emafikile endlulile inkonzo leti ningasikakhoni ngokuthi sitichethe sitifake ukuthi site ukhona ibukela. Siyethembisa lokuthi satawuvela bathandekayo. Sixoliseke ngokuthi namavikile amabili lentako nenteka sibe nekulukhonyana ekutheni sithophe inkonzo ngenxa yokuthi mhlawumbe kukhona leminye imisebenzi eqhubekako kodwa sisatawuzama kwentataba bazalwane ukuthi kube khona
engiyikho lewubona ngithola imibuzo bethu ngalokujwayelekile kanye inkosi nemsindisi wethu Yesu Kristu. Amen. Hambani-ke ngekuthulana ngeluthando niyosebenzela inkosi egameni laKristu. Amen.